dirayu, geus digombalan, rek diajak kawin. Pisan hese awewe teh ka tadi surak seuri we padahal geus boga badot. Aduh. Apa kabar, Gi? Baik. Gi, kamu tahu bedanya kamu sama hantu nggak, Gi? Enggak. Kalau hantu gentayangannya di kuburan, kalau kamu selalu gentayangan di hati aku dan pikiran. Banyak orang banyak orang bisa rokeun jeung hantu. Kunti. Kan hantu mah jelek, kamu mah cantik, Gi. Cantik. Sarwa kene. Sarwa kene berarti orang jore. Oh iya, Gi. Sebenarnya aku mau jujur, Gi, ke kamu, Gi. Jujur apa? Kamu itu kayak lem sebenarnya, Gi. Lem. Selalu melekat di hati dan pikiran aku, Gi. Iya. Oh iya, Gi. Kamu masih jomblo kan? Iya. Oh iya, Gi. Kamu itu tahu perbedaan kamu sama bunga ini enggak? Enggak. Kalau bunga ini tuh bisa layu, kalau cintaku padamu takkan pernah layu, Gi. Ih, kurang ngambung kembang iya mah kurang menarik, kurang mah yang kembang kuburan teh ning makam. Koneng deh ih gimana? Ieu teh awewe atau kuntinya dibere kembang kieu salah yang kembang melati. Gi, Kena kunaon ngajauh? bagaimana kalau sekarang mah kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, siap ke penghulu agar angin gak kesepian. Kuburan geus boga calon ya. Mana kena raun ieu di dieu Anggi? Kang. Siapa lu? Damang. Ada anjeun saha? Siapa lu berani beb gue? Siapa lu? Ada anjeun teh saha gitu? Lu belum tahu gue juragan cabe di kampung ini. Aduh, coy. Juragan cabe. Emang lu nggak tahu gua tuh siapa? Siapa emang lu? Jualan martabak gue dari Maseng. Lu bani kipe lu. Coy. Lu jangan ngehalangin gue lagi ngerayu cewek gue nih. Ngerayu. Lagi dirayu, Gi. Iya. Ente balu. Ayo, orang berangkat dah. Mas gue aing geus dirayu, geus digombalan, rek diajak kawin. Pisan hese awewe teh ka tadi surak seuri we padahal geus boga badot.